Pan orang ngonceng pidato gula kak dito pas benerang sarang nak ya. Iya. Cocok muda doi. Suruh pidato ki suruh nyarang. Iya. Lah bola. Tak bisa dan orang ini tak bisa all round dan pidato manti dah jero. Haram gula ning to dusu. Sapapun bini gula ni kenyaman Syafi'i. Rasa Syafi'i. Ibri peseben partai. Soro ngampar lapangan bola voli. Pantar ke compo. Abri rokok jisam soyo. Majalah kunwen le napa le? Ano ka abtino le mod le dana dari partai. Kuda tak bentak partai. Napa le? Ano bola voli soro ampar. Terus napa pantarkan? Ya tak ojon kai. Ay, do mare jan. Rokok lebih dia doon. Kelura. Akhirnya gue bilang, kiwan le. Abid kita tadi mulai, mata mulai le. Biasa nak, gak gula mau nabis cabis. Guru berdenya minyan nak keruwe. Mak bata dia napa nani kan? Cak gula tak tahu jarang. Tetapi gula, oh kelas anu guru le mungkin berde minyan nak kopi gula. Padahal yang tak tahu. Ngarabu le pulang sombong ngara. Kini ka hari Kamis entar, Jumat terus. Mulai digulaku, lah tambu sekali ojo. Haram gula siapa jang Jumat ngetek bahasa apa saya tak kau tetap memelebi gini. Tawa tetap mesem ke gula. Palang dan gula. Rokok le tak ada. Aduh, ya Allah. Tadi pun tak manti, jadi pun tiap kerja. Tak bisa. Tadi gula lapi dato boy. Lagi buru bagi suruh nyari bu nyai gula. Oh ya nambah tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syabtina mulja'agi para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial As-Salafiyah yang membawai PAUD dan RA Al-Firdaus Kiai Zainuddin beserta seteja majelis keluarga. Nyon saborah ke Zainuddin tidak sesuai apa yang kita berkerempek. Kula mangkene pada ban orang andik bini dua. Bada orang ngonceng gula ampon genging 3 tahun. Nyamana Sulaiman apaan ken mateh langsung ngonceng gula. Saya buareh. Pas kemudian menyusul dari kantong tahun ning jauh ngampong aja. Jadi gula ngonceng. Jadi makanya ntar ke bini kedua gula. Jadi ngampong dari bini sepertama. Jadi tina aja kikir jarang bini kedua. Jimun kita bagi keluar ben bini sepertama semua orang. Jadi kibur dan gula kak dinto ki boda tahlil lah ki boda nikah yang kelia dan gula siap tulia pidato bulan Kak dinto takok kemalum. Alhamdulillah sambian ampun mulai kelepan. Mantar ki sehat amin.
Semolja seteja panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka haflah al-imtihan ke-17 dan wisuda purna siswa ke-16. Semolja kepala desa beserta seteja aparatur, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Singkat pamator, to the point, benibah dorona. Singkat pamator, lembaga pendidikan PAUD sareng TK Kak Dinto adalah lembaga pendidikan dasar, pengenalan tingutiaki otak Kak Dinto YSN ilmu. Cuma karena mangkenlah badala kekinian Kak Dinto akhirnya para Rabu make RA make PAUD bedewi sudah niki kan tak pabadawi sudah dak murid laguti ngal mabangal baca pabadawi sudah mun tak ngalle tore taruan sapili musim jadi mungkin banika kar para Rabu cet leje mana murid ngancam guru, murid ngancam guru ring sepona murid ngancam guru biasa mo ngucang matai bongkanan gula tadi iya jaring tak tu masuk ngeliyah bener sekalangkong jujur mian berarti ambuah bener apaan bang ngucang cocok dong madrasah benih kuning tong tin meletak nyinganyi siapa sih nyinganyi dujaanan senjingannya bener ini kemangken kebadan detiku leban panjenengan Kak Dito mangken dihadapkan dalam setong pelian bagai makan buah si malakama maju kena mundur kena Pak ongka jan salbut kelasa mata ngojak jan salbut kelasa saja ring guru mun sejak na kali Pak ongka bahirok torok ben selain pas ngocak je lain maknya mana tibi wak tak tahu masuk mak ongke ya munda iya kok tak masuk lagi ya pada asa masuk ni. Sedangkan guluban sampian kan meleoning jak madrasah kan ento sekolahan kan ento buru detik bila memenuhi syarat-syarat tertentu setong beda guruna dua beda sekolahna telok beda muridta empat beda kurikulum mau nikah pada kepi jalan kayak gelenon si paling penting ni apa nah guru nah benih madrasah nah benih kurikulum benih si paling penting ni apa murid tak munda murid tak jalan bener badaku to maaf Kak Dito guru na tada mama alumni nempan karimelembe alumni beranyar karimelembe alumni tepat-tepat nyuanyar karimelembe mun gud bila mun gud kan wa guru gini sarjana magi sarjani banyak benih kun sarjani banyak magi buah dari truk banyak namanya SPDI gula milo selaju sarjana agak gimana SAG ro gula beri malam-malam makasa abi dato ning Bantul Jogja pas penceraman nomor 2 SAG ya mak wade kan ada bu kiai gini kan saya sarjana juga Ustaz itu sarjana apa kiai sarjana alam gaib apa sarjana alam gaib itu SHG iya udah ada kan udah jadi pun gini sarjana alam gaib makin guru pada alam gaib iya berarti sarjana agak gimana dan jadi nikah tore meleoning sabiat murid dikasih terpenting malah mon mangken gak dito tempeng nyumpeng bese mon mangken sama madrasah ni pokokan sompeng murid bener jok mon nemu murid kibri bes
Kan berarti kan butuhan ke murid tiba ke besar. Bener. Nah, gula mah tora makan kesampian. Semat potran sebedening paut, potran bedening RA, toreh makan. Kini kita seberapa pengajaran sebenting lah sebenting makin bisa tampil pada imtihanan lau ke pangkung. Keng gula mah tora ke ibu. Mon biasan mon RA ni ban paut panika lomba-lomba na rata-rata beni lomba untuk pendidikan. Pada main na ro lomba vision dai ro. Ya bener. Ang lagari mon le kalampi sejak larang batak ngening gredo. Bah ngocak madu mak sengening kalampi na buat cuba ngak ruah iko ah. Bada. Ada sana kon. Tanggalam biru kau semulai Jakarta, siap. Tanggalam biru kau semulai Malaysia, kau. Tanggalam biru semulai Surabaya, aru bermerek kau. Mapa tak ngene, kila gendeng ustad ada ustad yang gendeng lah. Selbut tak selbut? Eki. Pasti bongke ke atas, pada pelajaran, tapi pelajarannya tidak seberapa. Tikal tidak masalah. Jaring ni ke sekolahan, ni ke sepaling maba. Dumun lambak, du pada paut dia. Tak ada. Gula lambak ke Japok TK. Malam nambian lambak SR. Sekolah rakyat beni SD, beni sekolah dasar SR. Setelah masuk ke sekolahan beni dari omor, tanang atung bak dapaan ke kopeng. Jadi sana dapat ke kopeng lah masuk aja. Jadi sana tanya aki sampai makin umur tak tahu aja umur berapa. Umur seberapa nom? Tahu jong. Kengkok Nippon lah kami mancing jong. Nippon lah kami mancing. Umur berapa nom? Tak tahu. Kan ada ulang tahun lambat. Saya tak tahu tanggal lahir. Mon makin jok tanggal lahir ni kata ti anu makin sih. Jok orang sehari dalam ke depan. Ama ulang tahun sih pandiri pacar awak sih beri buket ya buket duh ya Allah pacaran si bah ngocan dan kok tanpa dia tak kira wardi dupret sanlah putus bah ngocak bunuh diri dumak deng geluh mak curhat ada orang boleh anu jangan mau nak kambing dan tambah didasari cinta pun kasih sayangi kuah. Lu ini ngaki. Tanpa didasari cinta kasih sayang tak akan pernah abadi kuah. Dua apa? Kuro artis kuro apa ajaran? Tidak tahunan. Robeni guna apa ajaran? Lo tak temu karun aja. Salbut lo sal lo. Tapi salah kambing apesa. Ni kasih bak lambak. Ni apa kalan tak tahu apa kalan? Lepas mulai pakabin, wah lo kompo yang berapa? Beda kak. Kan nggak nih kaki. Sambian lembak 2 tahun ke kalah. Lepas pakabin, selucu lembak kita head lepas pakabin. Mangana mangke diga banyak bu ibu diga tak sepolan di piok. Kau jaring tu di pakabin lembak. Keng duma atorok mon lembak. Dumun setiap ngocan dunia tak selebar daun kelor kuah. Tetibah ya Allah, tetibah lebaran dun merong kibantun. Dok mak rasa raungku. Kira-kira makin pertanyaannya, kenapa harus ada lembaga pendidikan? Anapa makin ni mak beda musola? Anapa mak beda masjid yang mengajarkan agama? Kula ban sambian pada Rabu Bapak pusi peden kula mulja aki lengau ningin bahwa makhluk sebede langit bani bumi pada atas bikapi sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi sebede langit ban bumi atas bikapi. Kula ban sambian apa jang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi semoci Allah ka entok pocina memenuhi langit dan bumi. Dah untuk merealisasikan itu semua dak remai bumi beda sipah beda orang semoci Allah sebeda orang sipah bertasbih kepada Allah saya tak ada kosong alam ni kembali tetap seimbang tombu madrasah tombu langker tombu masjid
Karena bila orang ampun lah tak nyebut asmana Allah sekali, kiamat ampun lah depan. La taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah Allah Allah. Tak kira detik kiamat sampai ning bumi ini tak ada orang yang mendebu Allah Allah Allah. Malai tak tepat saya nyama kiamat, maka berdelangker. Sinalekan dibuka saya nyama colok kentok melafatkan Allah Allah Allah. Maka kerlangker gak ditobar Arabu, minabi berdebu guluban baca dengan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jak saking ada yang mendidik saya, maka saya tidak akan pernah kenal kepada Allah. Itu siapa? Guru langker. Guru langker. Lambak ni kamu nyanyi dan lambak nak kanak ni kan apa? Wujud kidam. Arwah, langkeran kapiro. Mukhalafatun. Oleh boleh langkar. Qiyamuhu binafsi wahda. Sip terus. Mak lagu lain dia kena. Ilmu basar kalam. Allah. Sip. Bada mun lambak bada saya terus sakit. Sifat si mustahil lagi. Adam hudus. Sip terus. Magiamuhu binafsihi. Mana beli kewajib boleh. Mikir. Mayu terus. Terus. Bantah apa? Dengar dendek siapa? Akabib. Tak tahu apa saya kebik. Aduh. Kalau tahu bunton muhal. Dia kemudian dapat je. Ia jadi letakkan jika langkar. Bener ke? Mun bos sepon dalam bobo ngaji kalangkar. Nginep tak nginep. Roh, ini tak kira aja. Dengar dari tak kira nginep. Jadi bener ke? Mun biar nginep. Main ngirangian teman-teman. Main ngirangian letero. Yo bar. Phải cho bài đi. Phải siapa ke kokonan. Daripada meler berarti. Awat tuan. Ara, lebur nih penuh cerita kan? Waduh, Masya Allah. Kulakku, saya jadi ngagiain nah. Sabuan, bener. Sip. Ada pentol dak. Ada sempol, ada sosis dak lembo. Wah, apa duk? Kok letor ya, saya tahu ke sosis. Lambat. Melambat ni cur nyaman gak kanan, tidak mati macam-macam. Bila aku ajam deh. Semakin je, Kentucky apa? Emban bah ngocap apa jong Kentucky Fried Chicken baik kok. Enggak apa jadi. Saya itu urban emban. Ajak kok ajam. Cuma dalam bak tak pati akal pokan. Mun makan dulu buah kajak daerah narempah. Macam-macam. Sampai dari saking macam tak nemu nyaman setan ini masuk. Mi setan. Mi iblis. Allah, mi jahannam. Tan gula ya Allah. Cok jahannam lekakan benar kana. Tetapi bagi setan ada aku mengeni kail benar kana. Mi setan ikakan mungkin. Hina mencapai orang masa gini le.
Dindatin mungkin tako ka orang mangke. Mun lambok mun saja berit, bodoh mun lambok berit. Mana lambok. Ben nggih. Berit lambok makin mak berit buru jadi kail benar kan. Mun orang le berit dan berit. Lambok gering-gering yang teraki kedukan berit pangocak, kening berit di somor jadi congeng. Anjiri berit laki, jadi berit rokok selencer baras lambok. Makin mun tak sepres di mah. Wala berat oke. Termat selamat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebab makan ni kan ampun semana kot binakot makan. Tetapi gula matora sekali lagi tore gula ban sambian sehadir malam hari makan sepotran sekolah ikat ditok tore tu akin. Kalaban andi ilmu tersajana takwa Allah. Sajen takok kalau kelenon gula ni kan mangken ngabesakin termasuk musli TV musli TV gula tak bentambian jauh gula tak tahu kambian tak kenal boleh kemarin mulia musli sana kuming sepah matom buat takok reka Allah tak dem aja gula cak mangken ni ketakuan ke CCTV timbang ke Allah. Coba pejabat beri pese di kantor tak kira ndak aja. Ini Pak, oh ndak bisa, ndak biasa jangan. Pada CCTV. Coba tabengaki ke motor, tabengaki Pak yang tadi Pak, kok maksa sampean? Iya. Bener. Mangkan nembian bah ngocak makin beda orang tak bentangan ni ka. Kurula makin punya makin saya ngalek kok cucur lek dak kancan ben niku. Dadi mun suruh cucur keluar dak kancan niku. Deng-deng pada pak kantor pak ngocak. Jangan coba jeriban cucur gelu jadi tak lu apa jawaban ni. Mangkan gulaban sambian mangken banyak mangkiin orang penter iman keaman apa jandeng begalan posak jandeng atau orang penter mangken bener keng makin banyak orang penter mangken sekoni orang si bener kelengkong udah tak bentah orang musleh Embian gula ban sambian kadang berakun mengkritisi bagaimana seorang pejabat maaf ki korupsi. Ternyata saya kojak korupsi ni kan antara bejeran tak sesuai ben lako kan. Aro kan korupsi kan. Jadi lakon de yo keng ternyata bojorna sampai ngalak orok roh. Aro kan korupsi roh. Tapi berapa kita kerjakan itu semua di semua lini kehidupan masyarakat. Makanya ngarau. Sebeduk itu kita beduk lah mulai. Bener. Kelangkong. Fakta kok kelangkong kak. Pak lebur kok kereng dinar. Jadi bagi anu guru ngakok. Biasa mon reng ngakok ngak nikah sakonian biasa na seksa nar. Oh tapi pas niser Allah. Ya la daerah. Dari semua orang. Coba mon talangkong buk. Coba kelmian buk. Banyak di antara kita bagian binian mon lemon sosok orang haram ilabrak sak jual. Pak ngocak deh. Ini dia kira. Arya berempare harganya sekian, Arya sekian. Mak deh soson. Ale, mon korang re. Coba lebih. Bali.
makles kok. Beli wak. Ya tak ngerenger. Nah, oleh begitu, oleh karena itu, makin ni kepada Rabu, tore, dua ki, nak potong kuluban panjang. Sebab kak dito, minabi tak di rasa takut ke pangeran, nyon sapora, pabenyain ilmuna, bila tada ke pangeran ni ketakuan, berarti orang yang jauh dari pangeran. Mula jauh dari pangeran, berarti ilmuna ada setruma. Salah ada setruma, ya persis son sistem deh. Penyamanin son nggak makin ni nggak. Pabenyain lampu tu lah atik kretek ngak ni kah? Keng mun tidak setrum mah bangken ni. Sere setrum mah arwah. Siapa mau nyeru? Dok. Arwah. Sere guru. Ustad gantung guru langkar guru sekirim setrum. Artinya apa? Guru siap berkorban. Itu negativian gajah jalap. Sanla odi asona odi lambuna kalau pai kade sanla ada kalau pai kade sanla wah berde di sawah mi bah berde si pasial pak berde ya solara ada sanla guru ngajari madrasah pak nemu harus saya kata ada ustaz rota ya ada aduh mun beda besen imtihan bah ongko pangota ongko pole dosa nerima undangan bah undangan wali murid pangota sombongan deh sombongan bakun lesial kada sial padahal mau neger beker haung kurajaan sangun aban besen imtihanna saare murid kantonika salebeda lomba-lomba ning imtihan tak cukup sangun 3.000 tak cukup mun sejek cukup pak seket ben bu umbun bener nih kamu bahari lomba nasa bolo are dari 50.000 500 pesen imtihan berapa kata berapa 400 ya kalah ke sangon sih mon beda karena hafal ya kejak setan tanin Allah ditanya hakim ustaz dah makratin buk anan buk tentu ni gak mau wah tak main mon gun kan tetapi siah dong mekasen dah ngambil berapa jadi buk ban pi kelampin 1,5 juta nih kayak kok jeren buk itu jeren buk itu ya larang pun beneran jeren tadi kok mak pakai larang bu kepungan anak dan yang borab di besar tadi siah kepungan anak dan yang borab di besar imtihan tak majar jadi mak kikir yang gua guna bantah Dabun kita Darussalam guru kita Darussalam Raden Panji Darussalam guru ingat ada bu kita Darussalam Syakroni dari mana bu mereka pidato daripada banyak bisi pirtus saya ramaki kadang orang saya babat ya pun tak lo kejelap ya pun lo kepeti ijak kikir sambil mak loka sampai saya maksa jago tak minta ojong dan nak jago lalan di onjongan kayak paksa dengan pakai pesorong isi kantor bang mana pesannya beda iba peti ya surah pidato latin mana mau pekel aja iya kok mau lihat monten-tenan hujak ikan piaki kenggula si angkat jempol kareng-oreng wali santri wali murid sedih tak andi roh majar kader tepuk tangan
majar kadar arapa raja perasaan naro todus mun sedi andi bakuna debu berempem senim dihan gua baratos saya soseng gitu saya soseng gua bahadebu kaki Siruddin mun beda kekurangan kepada kaki gua itu yang tadat itu los tak nyumbang bah ngaingan antar ke masjid roh kurang berapa kerame kare 30 kilometer kita kalwan gule kor lawan ningi jadi ngundro tawar orang Allah alhamdulillah tikal mulai ning murid tengah nikah nengak lengit deg ni lesajri lah kejak setan mulai gelap kejak mu nganyap ni nak kana ajri ngambil barang pejakan kalam pina baik kenik ke si alat tembok nerok dah iya pak lebur san lo pada lomba aja embun rajo ke di bawah pahanan ke tondu bajan kalau pak ke jadi pak kuah ya kok mun beda urusan burleburan kerja segeridu kena kuntan nga bajan kalau pak ke dojo kiamat bener yes nomor 2 terakhir jangan ke tondo terus saya kalau budaya istighas kemarin kok watina orang kok menjaki kalau sekolah ayo mayu iya mayu kok geleman yuk maunya orang diseru kibur dateng karena aku mak lebur juga dateng kenang konga jadi beteng nggak ada konya orang wes ambian anan teroleh ilmu manfaat teroleh ilmu barokah oleh boleh tormator kesambian kerja begel jak burlebur arasanan gurunanan hahaha boleh hahaha jareng boleh bantamnya dengan deng berarabu kejak kecak cak guru nih beri julukan ya sebengis ledet tinggi sebengis detik sebengis detik kok cak pakai ambian embun pengisan ban guru nah cak ambian mon kikir sok tak masuk akal loh cak pak depak di atas matan jadi ini mematan jadi ya Allah ke anak anwa ambian ni kemon pegelan guru magi abenta sok ta masuk akal dari mata saja mun mbok ande pada ya mun lo jong sahabat di matang muah ya pakuni dinna du sahabat dinna du gula kedeng dan lagi ding ini jangan gula ja apa ngoreng kita sahabat di mana tang mana mun bahanan cerdas ya bakun bo jeriya be sahabat imun teng dia yo operasi di mebok masuk kelangkong kan ada orang guru mondar sadar guru magi kojak tak bekel aku jol ben mah tak bekel apa mak bekel bah aroba di jago jairo coba ini ngaki ngojak apa pate jadi kan ro kikir ke pate majangko mulai lembahnya ma muslim masabah hanya ma pate dia ma iyo kowe kok mangan kok apa ma bakela njoreng kikir ke pate ro puni kikir ke kol kengjan pate bang oca la salah apa boleh kok dia kan
Japok mono. Lah guru nanan bian mak tek penyaman neng. Wak sepengis deteng lah. Sepengis deteng. Ceremi. Padahal saben ta ceremian ben seceremi. Cocok. Kamu tak cocok sambil ada napa? Tin biar malay sadar guru. Iya, jarang makan negara orang berakun kecak royo. Lah lebur laknya laki orang mulut kaki. Abang tibi tak pernah introspeksi diri. Abang tibi tak pernah muhasabah. Abang tibi tak tuman bak mata pak abang. Orang menolak salah. Yalah mayura, makin lelakon tibi lah noro aku pak. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah. Lebur deh. Ina. Aduh mak jon bunyau ring wah. Ngara mule gedoro kan. Dateng di mak mulai kada banda tak nemu kenangan sih teman. Ya, senyoteng posang ya kana. Sabo teng-teng. Allah. Cek nih serna. Terus kak. Orang kasa cek agelo cek saran lo botak deh. Berharap sebutan gula percaya. Tore saja si hadir juga. Cok burlibur rasanan guru na. Guru lalang alai kambian. Si bojan ngajar ini gula benembian nunggu. Mau gua nih. Kita hari sekut ketembuhan. Pada nembian mun ngandung guru. Kan lagi nembian muncang kiai ni kan. Muncang kenapa kan? Seserojak bacaan lo. Tak langkong kiai deki ajunan baca surat Yasin, surat Maryam. Saku ni surat Maryam. Surat Yusuf ikut lancongan boleh. Surat Yusuf boleh kiai ko. Kiai nani ngipa maca. Allah. Si mengandung bah kok rokokan. Kok rokokan mas Pali. Angoca. Alhamdulillah Rabu kepi kiai. Dula kon siapa sebah ngandung jadi ya. Ana jak toju jak maca sholawat, apal sholawat naria dan nari, sunatan kan. Kiai kan merepot terus macar. Jadi bagi kiai boleh megege, jak lagi norok maca kiai bagi tak maca Quran. Tak lesep. Lebur. Allah bigiai pangaji Quran, tahu Quran, metode cepat baca Quran, ngakui metode at-tanzil, bade sekiroati, bade gitu, bade metode nikah, ya jorin sampai nak kanan baca Quran, cas pancas makan. Ani kesak selapangan nih kak, ni kemuni bitong ni kurang langkong ring petong atos, bisa lebih. Gula ngak ngatur ki kembian ki. Orang petong atos bisa ring sebu nih saya entar malam makan nih kak, oku nih kak, 90% rata-rata bisa baca Quran. 90% rata-rata bisa baca Quran. Sepi nih, hadir nih. King insya Allah tak kira dapat 10% sebenarnya baca Quran. Positif kak, positif kak. Ledulit tes dari ngandung. Positif, tak kira sampai 10%. Los. Asip jadi jawaban. Los. Los dung. Mak bocor pada Yasin. Bocor pada Yasin. Pada tahlilan bah Yasin, pada anu Yasin bocor. Mohon pak tidak kini kak. Dak sakan. Keng mun semaca Quran sebisa maca. Kuliah yakin 90%, bahkan 99,9. Semaca tahu maca. Keng mun semaca benar lu gelu.
Betul. Gara-gara apa nih? Berarti si nomor telok boleh ledepak nih ke pembahasan si nomor telok. Tua nak foto nambian, nak foto kita. Andi ilmu, malarmu ke kenceng singa malaki. Kenceng singa malaki. Silarang dia kenceng awak. Embian si tak bejang isya, marin bah bejang isya. Kenceng ngaru silarang. Mon bejang ngaru. Tak seberapa. Kenceng ngaru. Ambian siapa Ramadan siri berin kenceng ngerul. Mak pas bisa kenceng enggak? Mak pas bisa kenceng baca sholawat Maria. Mak pas bisa kenceng ambian baca Quran. Itu mahal, tidak bisa ditukar dengan miliaran. Pada ambian makin, mak pas bisa kenceng ambian entar ke kantor. Mayu. Pak bayi, makin kan iya cak burung. Ada bola ambian. Ada bola. Mun Allah tak ngasokan ni. Guli saya pengajian ke Jabar wah. Cak setas guli saya nyambi salinan. Bulan nemar guli. Nemar ke coba. Setas nyambi salinan guli. Ben bini mangkat. Alhamdulillah. Setas guli. Ipat ada masak ke. Burung gapi pengajian. Sehari sempak kalian 6 biji kali 4 berapa je lah. Berarti saya burung ni pesen yo. Saya burung pengajian bah berempat 4 ekor pengajian. Selama sekian hari 4 ekor pengajian. Allah berikan masa ketang matang pak. Leberai konin naban mendekat. Ledu kali bulu pun. Sejung aduan guru sampai kelengker bulu. Mati suri, bini suri mati suri. Sampai kelengker bulu. Lu sampai ngok, lu perak tado pun. Lah nangis nih bini. Siakan kena. Ya Allah. Buk, gula malah nak kembian buk. Laki nembian membongki pada openin. Salat ada wah nangis. Salat tenasan waktu dodo urusan nangis. Pak ngocak kanan apaan mon ki bade cok. Tak kira melas dah iya nak. Bahanan bah jawab ijak mon bade kiri meloh depan. Ada bentet tabun. Pengumuman, halo. Nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Betul. Gulusan legeri nikmat. Gulu bilan mau ngojaan sini kan gulu pun lesuah ngocah. Duh pangeran, sedih ke gulu kecil. Abdin ro istirahat, makai kuning resa hari tan gula. Dulu lesona. Capoy dudit. Ada wah tang matang pak. Kita sekatanya dungan sebulan asli. Gulu bang ngotah. Sakalangkong pangeran. Ajunan ampun apa rengoning ternyata dung teh dungan lesuan benar pidato. Dung teh dungan lesuan benar pidato. Angok lesuan pidato tapi lesut dung teh dungan. Pikiran aja jalan roh ben anu aja jalan. Ya belanjan santri bu. Jalan. Membah dung teh dungan ndak emak kak. Kadang kan keluarga kadang ketemu sini kak. Duh lemiyo sapole sampean. Ya jaring lelakon dah malah. San la kering riwerin. Ponaring apa sakin. Lesogi yang ngalah. Lesogi yang ngalah. Yang kuil tak ningang kuil. Jok la kering. Titik Masya Allah. Oleh karena itu ajunan setuju sehat diri paringi sehat. Mentar terus sehat. Terlanjang umur. Menar muka sabora tu sana. Sekian tak langkong magai lancang umur itambah na doa. Terlanjar rezeki. Apa makai lancang umur patan di apa sekali. Ya pada repot kian nih. Tapi boleh doa agim yang lancang umur lancar rezeki. Tangan dua semua tersokia. Iya dah iyalah.
Kerja kelut si angkat tanah kau. Ya Allah, udah terosok gigi kan. Kenggula buat elut nang. Gula ke kiai dan itu akibi gula makin istighfar. Semarin kan istighfar saya coba. Gula jat gula akertak. Sana seput hajata sedayana. Bi gula seput gula. Kiai terus oke. Arab anak apa bolan? Makin mon pentai sombongan orang tak pentai nyombong ya. Jadi mun tak soge kiai ente. Tak pentai anu jadi. Jadi bi gula ter akhir terlancar rezeki. Soge. Gula enggak guru-guru ngaji guru bi gula kadang yusuli. Oke. Apa? Panjenengan beda-beda bulan tadok ke. Tahunan ada. Kebola ke nyai ke. Kenapa? Jual pentol. Maksudnya ada orang bagi muslim. Lah jual pentol sabar ya dan lagar ke. Kuri beli ber santri nembian. Kini ke, betai je mayu. Bah, entah dulu. Apa tidak win-win solution? Bah, ada jalan keluar terbaik ya. Arasanan bulan tak beri SPP, tak kau arasannya. Jual di pentol. Cari ngabak bini minta pentol, beli pentol. Bener gitu. Boh, tenang. Torenya acuan. Lebih sempol pentol ingat madrasah ni. Nye, kamu nyanyi dengan. Panjenengan. Ada. Kita. Diker belum. Sobo ngomor. Sambung doa termangki sini kan. Amin. Al-Fatihah. Kemarin. Kadi majunan. Oh ajunan ke? Termangki untuk sehat kan. Genteng ajunan ya. Haram tanda keajunan yang buta. Njak ongkuan njak genteng keterus kana. Pun nyari boleh ke? Abdina termanti pengucap sendiri. Aduh, termanti pengucap dina. Polawah pada you and view mendadak roman. Hari kok bah ketempuk nah. Nah surah yoncan surah pidato ki surah nyerakian. Jakman anfuk. Mak bah etong pasetong kangko. Abu santri kwa. Ai wayar ya. Lu kan. Kemarin perempuan kemarin. Pas kita turun kan. Lah perempuan kene. Pen orang ngoncong pidato gula kak dito pas benerang sarang lagi. Iya. Cocok muda deh. Suruh pidato ki suruh nyarang. Iya. Lah bola. Tak bisa dan orang ini tak bisa all round dan pidato manti tidak jero. Haram guloning todus. Sapapun bini gulini kenyaman Syafi'i. Rasa Syafi'i. Ibri peseben partai. Soro ngampar lapangan bola voli. Pantar ke compo. Abri rokok jisam soyo. Majalah kunwen le napa le. Ano ka abtino le mod le dana dari partai. Kuda tak pentak partai. Napa le? Ano bola voli soro ampar. Terus napa pantarkan? Ya tak kok ojon kai. Ay, lo mana jangan. Rokok lebih dia doon. Kelura. Akhirnya aku dah, kiwan le. Ambil kita ada di mule, mata mule le. Biasa nak, gak boleh mau nabis cabis. Guru berdinyan minyan negru. Mak bata dia napa nani kan? Cak gula tak tahu jarang. Tetapi gula, oh,
sekelas anu guru lemon ki beda minyan kopi kudu. Padahal yang tak tahu. Ngaragu lepulan sombong ngara. Kini ke hari Kamis entar, Jumat terus. Mulai digulaku, letak bu sekali ucap. Haram gula siapa jang Jumat ngetek besar besar tak kau tetap memelepi ini. Tawa tetap mesem ke gula. Palang yang gula. Rokok letak ada. Aduh, ya Allah. Tadi pun tak mati, jadi pun tiak kerja. Tak bisa. Tadi gula lapidato boy. Lagi buru pagi suruh nyari bu nyai gula. Oh ya nambah tak bisa. Keng di doa kibi gula ke sampean ke? Oke, doa ki khusus bi gula sampean. Insyaallah bersabar ke. Sabar. Boleh senama tahun. Allah, mak kuat. Saya berikan 2 tahun 10 bulan. Allah. Hebat panjenengan ya. Itina jodonan bini lo pelengan tete makar. Ajunan 2 tahun 10 bulan. Masyaallah hebat. Ari ampo manti tak temu orang biasanya. Orang ni kerja tu tak usah kebejudan kan. Tak usah kebejudan. Tahan mengendalikan nafsu ni terutama gini gak perang sepaling tinggi. Luar biasa ajunan ke. Luar biasa. Mayu mulai aja. Malam. Setengah sebelah. Njak wa toro banjir kopuk. Orang watak bagi toro ni ampo ngelosote temu orang di mana. Allah kalau pai kau tangan ngarare orang. Kalau pai ngarare dei mun depan lebur dai iki boki. Eki sekalangkong kage Zainuddin selangkong ajunan ngunjang abdina selangkong pamelo. Wali santri sekalangkong ajunan tak meleman selangkong. Mage muslidat mun bahdak manusia sekali baba. Arah apa kok? Masa gula bah bidatu semulja para lama dia. Ya, gila kok. Dan kelangkong. Luar biasa ajunan menunggu kami. Padahal menunggu itu pekerjaan paling membosankan. Terutama menunggu kepastian. Masih ngode boleh ke sini. Tuhan tegak di tawara ramo korang berlangkong nyon sepora kemana mesin langsung doa ya ayo ngoncong boleh gula ko tenang kalau kita bisa musleh sanggup cacat puton jangan ayo doa tidak tahu kaca bahas dinna keromau njok mak kepi pemari atas panggung panapanoku di sana apa kan tuh kak Masya Allah rim cuma putemur ya la haula wala quwwata illa billah berdebu kelebuna kemak di mana bukelebun nyari aki kiai bubul nyari aki bukan pamu ngempian nih kak apa dah orang tak sukses sembian dan montanya lagi ni. Orang bijak ring ibu. Pasal bah putra nanti nyari akhir aja. Kelangkong bukan pun. Jangan komik bini demam pun nak. Ayo tu ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yugafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa 'afihim wahfadhhum wa la tadurrahum
ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته